ole voin hi mei ni somni pathum sang ni le somni pakhat pathian ni ania voin hi Pentecost ni ania lali su awana sang alo na tanga ni som nga na tharau thiang lim aron thlenga chumi hria rengna ni chu Pentecost ni ani penta chu Greek tong ania panga tina nia Pentecost ni chu ni som nga na tina ni ome biak ina te kain khom theilowa chu wangin tharau thiang lim ron ti rang che ti la kha han sai la tha ome Thara thiang lim ron tirang se lalpa iswami kan ril ruwa seng reng rose athil ti mei angi Pentecost ni athemi unau te atrapui chutinan swal chun ang hriai mi pui an lo paka chuti chuani rong bol theina tharau hi kan ngel sia min bol sirtir min khamwana vana khen ma lo chua thil dang kin ma ilangi hei hi kan lat sakha sual en tirnan min puituri tharau zawa trangka hela hi siam tu hi Reverend Edwin Roland Joseph thara ania zo tong po lo thiam hle ani chutin an sual chun ang hria in mi puyan lo pakai ti te hian mangat ani ole kha khai du tok phot mayang Pentecost ni sang ni le som ni pakhat mang tu zong zong te chi pai kan buk vek chewani